Bwega sana kairi muraithiri wa Meru TV kuina mbere kuangisha kagira kengo kumenyithia maratu kubanga-banganiritie kiri metha yetu ya ndeto na nkiri kagira manu thite na mbere kugwirirwa imibango na mitatara yetu ya gucancamura kura kunthite na mbere guturaitha uri niyo bambitaga ni Faminas wa Kimathi na ndeto cia Meru TV ikambere kagitani gaka. Tomberie na bank ya Equity arayethiretwe kina mbere kwikithungira na gutetheria ana 32 kuma gakathetuni Kamumiro ta kengo bakaina mbere kwa bakenerea na mathomo mago gutari na thina ikagitani kara bank ino yethiretwe gitetheria ana baba gukurukira mubango wa Wings to Fly mubango ora othia na mbere kwa bagetethagire kana bagitumagira kuona iba kuguna nabo ana bara batai na bici na bethiretwe bakirutha bwega nkuruki kiri igerio bia kirasi kibinana batethagire kuma form 1 mwanka form 4 kuona na baba bakwewatira mathomo mara magirite. Mwandiki wetu wa ndeto Frank Munene no gutwambira na ripoti ino. Nabo ana 32 kuma ntere monya cha kaunti Meru ni bagunekete na mubango jurajo rugoretwe ntuko ya narua ajo kuthomithia na baba. Jurajo jekeneta Wings to Fly na County Commissioner Meru Friend Ndunga akirugoria mubango juju nethiretwe akiuria na baba kuthura bageti atirana kithomo urane ruro bungoro ra muturire. Tumewaambia wafanye bidii, wakienda huko wafanye bidii wasitu let down. Well, tumesema wanafunzi wa makinike masomoni, tumewaambia hawa waliofaidika na Wings to Fly. Lakini ni ujumbe tunaotoa kwa wanafunzi wote wamakinike masomoni, wasije wakajuta baadaye. Unajua kuna msemo unaosema barabara iitwayo sijali inaenda kwa mji ujulikanao kama laiti ningalijua. The road called I don't care leads to a city known as I wish I knew. Wanafunzi wawe watu wa kujali, wamakinike, wazingatie masomo yao. Huwa tunaona saa zingine wanafunzi hata wakati shule zimefunga, wengine hata wanahusika kwa uhalifu, wengine wanahusika kwa mihadharati, wengine wanahusika kwa bangi na vitu kama hivyo. Wanafunzi, huu ni wakati wa kuzingatia masomo yenu, ndipo baadaye mkaweze kuwa watu wa maana katika jamii. Friend Dunga County Commissioner Meru agitana mbere na iteta uga bonge kiri achiari iguru ya kithomo. Naye wazazi wajaribu kuhakikisha ya kwamba wanawasaidia kadiri iwezavyo. Nasi sisi kama serikali tutaweka hali ambayo ni nzuri ya kufanikisha masomo. Na pia tumewakumbusha wazazi kuhusu elimu scholarship fund program, elimu scholarship program ambayo serikali kuu imeanzisha pia, nayo pia itasaidia wengine. Kwa hivyo hayo ndiyo tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Arano Pastor Jagi Githenjo rore mukamete omubango jojo kanyene kambanki je yukete nethiretwe akiuga mubango jojo joterombere kuruma na baba inge ingwetekene applications nkurukie ngirie mu ndene ya Meru yonde ira ciatumi, lakini twanya turari tukai muno na nkuga ndauga o branch yonde ya Equity Bank ira itwanya tunanaki na no tutuna branch inya ndene ya Meru o branch twana tunana ugatwika mwe tuitwanya 32 na ana barabara arombete kana barabara na mobatu ni ana baba inge sana tutengi umba kujukia bonde kuga ati ana bara tomba kujukia narua ni ana barabe na mobatu zaidi na tutekuga bara twatigana bo batena mobatu hatukuga atire kiri mobatu jara kuna levels na kuna ule oratego kuona ujo kabisa keja kuria kujukua ati thoma wakiure kinya tongeria guchitaniria na CDF na mbechinje monya gutetheria kithomo na itokuria no ntutwe na antu bangi barabomba gutethia kwina na baba ingi muno twatiga na itokuria ma CDF weshimiwa betu ndene ya mugongo jo Meru bo hakikisha na bara tafadhali baturira nja kana bagurwa igita lya uritikinyi no ntubakwaga kithomo kwou bonde bajukwe CDF tutetherie ni, lakini kwenda kinya kuga ibwega sana ke thirikari yetu gukurugera County Commissioner no nto ibatuleterete ingire gwitwa elimu program na yo iriamberia kinya yo narua
na inkoria bara bonde bandikirite na bara bombona nande bete ke branches chonde cha Equity Bank kana ofisi cha County Commissioner bakona form cha elimu program ikenda bomba kujureria tukirikira na bwana baba na gikeno gikinene ni bethiritwe bagita uge bwao. I'm very proud of Equity Bank for their help. They will be giving me and all the other candidates. For the candidates, I want just to tell you that Maya, because this is your great chance, your golden chance to be whom you want to be in this life. Remember that even in their schools, there are many children who are always used to be taking drugs. Please, may you abstain from drugs and know that your body is the temple of God. You must be growing spiritually. Kuma tauni nene Meru gishigo bunge kia North Imenti nke reportera Meru TV Mbeta Frank Munene. Ni wega mwandiki wetu wa Ntheto Frank Munene nuntuba riboti ino na njira enkinyaniriku na tukirekana riboti ino ya Frank Munene gaturithirie kungeto thintere cia Tharaka na ara aciari bethiritwe bakinambere kwa bakibu magiri na utariri nyamara biraba ukurukira kagitaniaka tutigire ntugo inkai yake ana bethiro bagicokaga mashukuru na ara baugite batikumenyiko bakaruta bici cia ana bago nethayanire bakuga ati ngarama kana bora bakugurirwa mburi ciago na kinya irio biago nuntu bore nthi buru bora butabombithia gucokia ana baba ushukuru bakeranagira na mwandiki wetu wa Ntheto muthenya wa munthi thokoni ya Gatunga ibethiritwe bagitariria mantu ma monthe na muno nkuruki bakiroma mujumbe wa ntere ino cia Tharaka Tungi ni George Gitonga wa Murugara na amwe na kamiterera ithagire mantu makoni na basari ni kunenkanira basari cia kugana kiria na ba ntere ino cia Tharaka kengo baumbana kwenderea na ithomo biago mwandiki wetu wa Ntheto Dagara Waiguna no kwaranagiria na aciari baba itigere ntugo inkerito bacoka cukuru ntugo ya mundu aciari kuma tere cia Tharaka ibabumeire thokoni ya Gatunga na ndeithia ciao kwendia kaindo na bomba kwithira bakiona bici ende nyuma ya gucikinya thokoni bomba kwithira bakithira bubu turi jana mburi thokoni tutikugurirwa cigwite mpu cukuru na arabici turi thitoka tukethira kinyintu bietirie kinya bia shopping ira tukurutha jana ogu twina thina muno ituchuvirwe kwa machuru makuererie ile bapunguza we ni bakagura bora bakwenda na mburi bakagura bei ya mbiguru kaingo muciari wa kawinda nyereka no tubei maruga machuku no wendirie ngombe to rangi tatiara embe 15 una na secondary no gata 15 ukara ana batatu ngombe no to biche cukuru tata ino nitwirite ana form 1 ndi ngombe kuremera nditakete ngombe tenu yakwa mwaji muno ngiri 40 na 40 kurega ila the bible ndi nguroro ngombe nwe kariugu na ibu ndi ngorompa ngaure kweri ngaira mwana cukuru kana na tankarutha ende gutebo ngatiare bakirachimika gucoka na ndeithia ciao mechie bamwe bakirana mekeigwagi babici amana kwithiro kagitania kambure tomba kwithiro ikigana nkwendetie na imbe ndukite niyo nkinuka na ciana be mujie na ntie bwandhiete kurutha tutigurirwa tothithi na into na bigoro na agu shopping ira tuthiete na bici niyo nyogombo yena moira thita taya ne okobokoni ba agori batie thau na mburi cio nyingi kire agori na ngweregete mburi mbendi ndimbire ma cukuru aba shopping niyo ino ntigare ncwe kumbongera ndimbire ndi monge cukuru bisi na bisi ngiri 40 yento ngwetu na tie mono tie na yento wako ari mutheri wetu mbura tora bwa kana ono koro tenyeki na magamachuku na mariku ndengo mukaba mpempe mbe ruma chingi chabente ndoroko chabente no kana mekabana kango wethera ngire kana gura cukuru bakiringithane na maguri mandicema mwanka mukuruku ngino ntwendi ugire twina maguri manthiguru muno na kaba na ndicemba twari itwathugana yomba kuikiresi machi twathugania ndi kagita aka cukuru thiete kurugurwa igetia acio ni twekire thina muthetu tutie na ata tuthiete tio wendi kwanza ni chokete ndiri chikotha ngati njiro menguo ngengunora bagite gintu kingi baumana kyo kagitania kwibarombete thirikari ya kaunti Tharaka Nithi gutigeri bakuona batari kaindo na bao bomba gucoka cukuru niyo tie kingi ndirigirite nontu no mamburi no tuma nacio ona irio bietu kinya bio bitwekete inthiguru bire tutie kiatwirigirite na kio ni tucoketie na cukuru
batonekane bato makuruta girwana nontu ba bisi tutini omba mwanga nontu kulingana mbura batia kana merete tiena gento na mbura ajodo kwa itikogoro siena de na mono kukoro ambori nontu mutare ambori ngirisi ere ambori nene banto koro no ngitano dirika ya county mbato mbatare batoke batunja ndojo kwetu na ndite kura murotoro ta kubora kari atokonyuithia no kathiago thagana kuthugarwe kumeta gatunga kaure kweri murungu baba gatete togo mbasare jana urethi bukure mai urethi bukure mo kwendeka watete tukana ngiro mbasare jana ni no kurompera mono ende bwanda umbo to turemera ngombe tani undengiri date kweri kona leto kuga ngaga shopping mwana na nchokende biche chukuru aga aciari bakithina mbere kunyaranyara bende ng'ombe na mburi nikenda na bomo bakwithora bakiona bici ende maguri maraba kugurira kethora mari maguta kiripotera Meru TV kuma gichigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi rietu Ndagara Waiguna. Na tukirekana riboti ino ya Ndagara Waiguna tuthi mwanka na arantere cia maua nara nabo aciari baure tugutigira ati bakuwatambaruka na gakaiye na kinyaka na gakari gutigira ati ibakugananwa bonthe na batigekire kana gakari ake ontu gwabwithire tugukina mbere kwa bukionekanaga kagitani kana na bokinya ana barabere tugucoka cukuru na muno baraba form 1 bakweregerwa kwegwa bakithiaga iracini bibia mbere baithire tubakirombo wona bathi cukuru batikina mbere kwa bakithungagiria kambani ni itagirite kana bethungira mantu mege na mbogita kana kinya gutuma ndugu cia wendo na ara cukuru baina mbere kwegwa bakiwatira kithomo nontu akigeke ngeka ina mbere kwegwa kibatethagiri mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri wa Nkunja noe winacio Orera skuru sererio soko na seri bakithuranira hamwe na aritom ende anabanthaka ni bai mataro ni atongoria bamwirio yo emberera bakuru basebania na utoroto borabo tumando cia wendo bongo kobongwa na bawati kwaniranikira bare na kyom. Kuna tabia, kuna behaviors, kuna mienendo huwa kwa shule huwa inaharibu watoto wavulana. Halo? Okay, zagutirima mudhaka. A boy like you agigutonga tonga agisimaira kidogo na agikuejaja tubiewa umenyo muthako ate karibu ega huyu atakwambia mambo ingine na ni mambo mbaya atakwambia. Kuna mahusiano inaitwa ya gayism na homosexuality katika mashule yetu. Uri nchamba ugwe mwanaume ukagita muthako ngi ukwiro twike boyfriend girlfriend yake. Ukisikia mtu anasema hivyo mwambie shetani ashi. Pesa kana mbesha paka manyarire yote na mbesha paka kwa mbesha. Paka manyano direte kirato akakwira ndina ngiringa ko ogure kirato. Akakwira to ainga shukuru ngagwikia uti kinya Nairobi. Na imotaka mwenzangu kukwira kama kijana hapo karada. Usikubali kuingia kwa mahusiano ya uhusiano wa kimapenzi wa kijana mvulana na kijana mvulana. Hata hiyo kwa Biblia imekataliwa. Halo? Ile kitu hauna kwa shule, ile kidogo uko nayo, tosheka nayo na ng'ang'ane, maisha yako itakuwa sawa sawa. Ne bakuru kinyakiri internet ira sethimo sire na manto ya bui na yara ya tebui ende karingana na kira mtu wengwa kwethera akilwelia na borabo oretu ne bakuru balweli intabira biene tumithimone. Kuna kitu inaitwa internet. Mtu yoyote ambaye ako na simu kama hii yangu smartphone anaweza fungua internet na asome mambo mingi sana. Ukitaka kuingia kwa devoship iko hapa, iko mbali. Ukitaka kuwa registered kwa mambo ya mashoga, homosexuals, iko hapa, hata kulipo utalipwa pesa ndio uingie. Ukitaka kuingia kwa mambo mbaya yote imejaa hapa. So leo utafinya tu simu. So yangu ushauri ni ya kwamba yale mambo yako kwa internet na simu. Enda kwa simu, enda kwa internet, tafuta yale mambo kama kijana mvulana, itakusaidia. Hata marafiki zako wakikuambia wewe unakaa fala kwa sababu haujui hii, eti ujaribu hii ndio kuwe hivi, mwambie fala ni we. Oriu ne bakuru basunkumia na utumiri bonda wa sembogita nontonika ikathokia utorobo na bawati wekera kithomo na kaita karaba tonya skuru bawati usunkumania na ikundi birabie na itomi. Tafadhali chungeni
na mkuwe na nidhamu ya hali ya juu. Kama mtu anakuambia tuende kwa fence ya shule, ukatae. Kwa sababu hata high school miadarati imeingia kila mahali. Na wewe you are very innocent. Na umeenda kushikana na mtu wa tao, atakupotesha. So please my sons, be extremely careful. Mwingie kwa Christian Union na mkae kwa wale mtu anaweza kukusaidia, naye ni mwalimu. Usichukie mwalimu. Nikiripotera Meru TV ndi mucio mawa Mbeta Mukiri Onkonja. Ibwega mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja na untu bariboti inu na njira enkatha. Na tukireka na riboti inu tureithirie kongena kunara mutongoreria wa kanisa cia Korino ethiritwe akiuria antu kuina mbere kwa bakimenyagira muno kwimenyera kumani na amba kana aragai para bathia na mbere kwa bakiragaga antu kana bakiyagira antu amono kagitakabe matauni kana guntu kungi nontu makareka mama wamba kana makwiyirwa imethiritwe makioneka kuthina mbere kurura mutaa aga nthiguruna muno aga county-ini ya Meru. Mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Wamba nawe nacio. Tongeria bakanisa ibashumirite na kuga ati maromba jatibaterio kwithwa jakire agwa no ciringi kana ndururu nondu bwa kwithwa waewe kewa gya kurombanagira utheri na ubati kweja na utheri. Kwenero binge muno biumirete biorongo pira biote bigasi antu bibete ciempesa kwa bama baeta baeto ng'ombe kwa bange baeta baeto mburi na iroria biu ibyo yurete ntore binge muno bwera Kristo ba Murungu ndi arerekere iroria biu biorongo nuntu ibyo yurete ko nthi rwa Murungu biria bikemenya ayo nto bietetie mbesa kinya twate euro bakamba no manya baeta mwankino Kenya na Kenya kwa urekiroria omenya wetia mbesa wetia mtu wa Murungu mbesa na thina ria itarondo kemenya waeta mwankino Kenya na Kenya. Akiaria kanisene ya Jerusalemu irendene ya mwanika ireria arombaneli na ina iroria bya Murungu bya birombanaira na antu bakabua ni baugite ati maromba jabati kwejana kwa utheri uteritete kinya nombi. Aya gani kutubui muntu kutwekani na kuromberwa na yetu mbesa kubati otweke woe no kuromberwa utheri biri kuteno byo wetwa kana werwa no atia ubati kuromberwa ukethwa kiona kiama ki Murungu. Kuruki Bishop Kialia na rikitie kuga ati muntu ura wetaye kinyango ko kanambi oute wa kuma ki Murungu ende maromba jau ija kuma nkomene. Ninkobwera yeto na Yesu baita mwankine okala no eti muntu mbesa onto ko na kumunta na sindano sira kun munta na sira tengo yororia eudi ngo ya talamu ban ba mandaitari nani mandaitari ya na kanya kau kuba to toromba na irotheri nikiama kamuru kiora na cia ni waba muru bora na cia ende bantu ko thithia kinyata ke no muntu ora kumunta muntu sina tengo ya kiroria kuni ko kani roria yeto na Yesu ni ba onoke bebele mwankine ya wa ayo yo nkoma yo sunani na yo rongo na yo kaania ute muntu murugo kaana cia uto sunana no to rongo ha ko ni ko bakani kurongwa no sunana na kuia uteke thimiga mbesa cia kuroria oya butere asua na bute mbesa citi tawa niko bakani kuroria bebele mwankine niko bakani kurongwa ba onoke bamenye ngai ligado itia Murungu ere yama. Nandea Kristo nabo baumerete na kuga kinyabo ibete twinto mwanya mwanya ke maromba yange mwanya mwanya na bakauga kujira ate maromba jau jatebui no tukinyabo mwabao baitaga into bibi na batebujaga kuma ntore ne kiwanja winda twi murimo baete ntomba komeria na utebyo ndare ya danda ira ndere ndarombe na ndarorerua ndona kiama kia Murungu mbere ne nindete ta sibitari cionde manka chogoria tota to engwa toro tusoke akembetere kunde mbusie danda ire ndire ndarorerua Jerusalem dingiri ndire ndarorerua ndaromberwa ndaora no teke ntunde tunyambi kanambi ni mweti
na mwete ntureta moto na visiki na kanisa ya Makirona Opcom ya kwaswa na ndatu nkoromba uganisha na ntikuora na ndeko ya nthigiri ni onda aure na ndona njara ya mwathani na mundu ya coke nkatho na ninda ore pio na ngo na nikango ito coke nkatho. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mwaneka Igembe North. Wega murithi wa banontu bariboti ino na njira enkatha na kanyuga ku kaku gatwa kanya kumagaruka ukujerua nini utikathi kuraya tugucokera kengo tukathirikiria ndeto cietu. Odina kiatho kia mbathide kana no irigirite kugita kiatho no kiriko kiriana baku ba ukorobwa miaka 12 koinama. Meru TV turiaje ni ontu bwa kwagirithia na gukenanira na mwana waku na njira ya kumurika kiatho giaku. Uri batara gutuma mbica intaramu cia mwana waku, tariki cia guciarwa na maandiko ja matari ja kuthetherura na kutherema nkoro ya mwana waku. Maandiko ja jatigakuruki 20 ni utukagimia kiatho kia mwana waku na akumwa mwago jwa muthemba agikongwira na chore na ndegoro ngima. Aranirie na rwangi rwetu rwa wendia na biashara gukurukira namba iji 0701 886 811. Meru TV, chionere mwanya. Solution Afya Cover ni ugitiri bukinyanite na bwako nembo buko jwaku leo tungata bwa chibitari bora ni bwa ateja kana amemba ba Solution Circle ugitiri bu bora jana gukurukira mutaratara jwa ureti bwa utungata Kenya yonde inya ni buronga maira ekrobari to kana rewa konanwa na mutino. Solution Afya Cover bari lungurwa Jubilee Health Insurance Limited aletwa jana ga utungata bwa mithemba ije comprehensive cover, affordable health cover, provision to add household members to the policy, simplified onboarding process, covers newly diagnosed chronic conditions and inpatient, expensive cover for pre-existing and chronic conditions including HIV/AIDS and cancer treatment, inbuilt COVID-19 cover for inpatient, inbuilt maternity cover, and last expensive benefits. Kumenya manju nkurukitu ringethi mungu kurukira 0728787972 kana 0734321924 kana uturiungire Meru Mwalimu Plaza barabara ni agakoromone kana kirindu wangi chiatu chionde iriria kuinagwe nombe nyo tuandikira gukurukira email info@solutionscircle.com. Website yetu nayo ni www.solutionscircle.co.ke. Solution Circle, your ultimate. Tugucokera kairi muraithiri wa Meru TV tuinambere kwa tukithirikagiria ndeto cietu
Na murimo wa nyimba nwithiritwo wi murimo ora withiritwo ri mpanga nene kiri baingi ba Kenya na muno Meru ara withiritwo kithina mbere kuririma kari kana uthite na mbere kukirimaga baingi ba Meru na ara nabo ba Meru bathite na mbere kwa bakiromba gutigira tiba kwimenyera bari bongwa kuona bira bakuria ni into biega kurutha mazoezi na kinyama antu mange marama kaina mbere kwa makibatethagiria kuona ati bokana na murimo uyu wa nyimba. Ugoroboi munthi mwandiki wetu wa Ndeto Murithi waba nitubangabanganiriti kwinya ikoneni na murimo uyu na arokwirikana utongoretie nterecia igembe. Murimo jwa nyimba ni jutwikite mpanga rutene rwa Meru jwa rutikite na jukaroma kini rutene rwa igembe antu kwijikene jaria kini ndene ya kiegoi. Ndithira ndi MC wa Kashiward na mbumite ndi umwe wa nturera itawa ya Cancer Village ya Yoriaki Village tukiaria na kari na turi bara baturaga ndene ya kiegoi ni baukite ati murimo juju barigaritie nontu tumba gwitanja ithatu withira nje mweno mwanka ithiro ina mwaji umwe wa murimo jwa nyimba urajo kumenyekana jarietwa ringi ja cancer Pakathei etagwa muntua etagwa njoroe etagwa mwegoro mezeka etagwa kamwari ka Esther muri makanze kathira tugirigitwe ntore tutete anto saiti anto ekon na bange barabaje tu bakwenda tathi bae tu saiti anto batanzato tukuromba tathi thirikari yetu mutongoria wetu William Ruto tukuromba buruba area turarira rwatande anto bakuthira na tero atale akentura yonde msima kuma keye kuma maa msima yonde ito tathikete muno nontu wa murimo ya kansa antu ibakwite babaingi tukuromba buruke thirikari yetu yombe utuwa utethi bukwana kenda tomba kuurana na murimo juyu ete pigo kiri antu betu tatu thine tu nyondere nture tu saiti thine kansa ya uningo mami okwa ara thine na thine kansa thai haiti nyonto na ndiamba ngaigite tu no sibitari tarire nyama loni bangine nyama walimu kamwe no ntetheria ya rambi ngitari nio tingi dete 1.2 ibo bantetheria bena mheshimiwa mwanga tomba utethika ange na kuonde ne nture tu na ntu baingi muno para bagwete kansa ndene area tuthigite antu saiti 11 dai tirana ndabarita bonding ndabaikie primary no ntombere mribura for example ya mami okwa my own real mother admitted hospital gambere 2017 January for the amputation ya left toes achoka admitted ringe this January 2018 to attend hospital the whole of the year for clinic that is radiotherapy jaringe murimo jojo amberia ringe 2019 January admitted morijo that for extraction of inguinal glands chiantere chiere kwa wende twatora hospitali meri na thaa istiro atau hospitali no hospitali ya Kenyatta as we are talking. Mwalimu kamui urori mwalimu omunene ndene skulu ya Mwamba Primary School no mwe ura wathirikite kana ura uringithitwe ni murimo juju jwa kansa kukurukira ngina wawe na nethiritwe ena mantu ja maingi ja kuga iguru ria murimo juju jwa kansa kana nyimba tinera tu nyonde ne area tinene ne murimo wa kansa kansa ni angamizi tanto ko muno especially area within a radius of 500 meters andaba ingi bakwete muno ale nkwaria numeko ikaburi ya mami okwa Beatrice ura ombere wetu mwathani last year mweri wa tandatu turete nene hospitali tutaginya ndene anthi Nairobi Kenyatta Meru Nyeri Sharia thina tutaita mwanga finally aomba wetu kukua aina thina ya cancer ya ovary kana ovarian cancer tukulugirite mathina manene muno kuma rira ande agonaisirwa kana rira amenyekere ni cancer ineo kuma mwaka wa 2015 twathina ni no muno utebio tutendia batu twendere nyinto bibyo nda tware abio
maluni ayo ndo etinya mbangine ntathiria kuria ni ndenya twendie mwe untuku twari neo kinya mario yayo nthe yatacoka kiri batu ontinya tonekanirite nikenda tugomba mutethia but finally nambira weta to treat symptoms need to treat the cause not to it is suppressing just musiyo mwara ora mtu na gwete ne cancer ya throat musiyo ngau imitabepte ituthigite mtu last year but one ni cancer ya nyonto eoro wao wathaito ya ekuru baire ni baito ni mwana throat cancer onge breast waitara na mandangu harata kilomita ni mitas kwena mamonge aina tang cancer just opposite kwawe kuna mavakonge zaya Kenyatta aina tang cancer wao nau andu bakweta badatu atonina badatu na mware omukuru umwe ni cancer wao na araura cancer waitaria kinare oro tutebota labau waite kumbo araura orende icho la misi twathigite kamware Mutako University twathike that very many people so batu tukwangamia area buru nitukuri nyatonge area bairi batolelie rende tukurira mathikone tuchanga tukuthirie into bitu na byoku so mante sauti yetu nesikike nibegane na araura na araura nande ni thirikari tweterete ni mubango juiku ikathithia iguru ria ntura iji ya liaki na njira ya kurua na murimo juju wa cancer kana ndio kumeneka ya nyimba na ithiro ikiona kathira no juthire na ni untu bwe kubumba kuthithwa ni kenda ntura iji ya liaki ikomba gutethwa itia gwitwa ntura ya cancer indi itwe ntura ira itharimitwe murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Liaki Igembe South. Iboega nonto bwa riboti yenu na no mate iboega tukainambira kwa tukemenyagira mu raitheri wa Meru TV mono kumana intobira tukurea intobira tukutonga tukainambira kwa tukirothaga exercise ya kugana na mantu mangi mama kubatara kengo kuona ati tukuinambira kwa tukirwaga na murimo uyo wa nyimba na riboti yenu tukinyithia muthia wa marato kubanga banganitie ogoro bwa emunde na kiriguge bwetu bwa emunde nkainambere kwange kwiraga gato inambere kwegwa tutauchindana na barabange gato inambere kwa tukiruta ngwe tutwingwa tutakuchindana na barabange nonto angogeno tukuruta kana mantu mamo tukirutha kengo tuguna miyetu kana kengo tuonekana tantu bene weta kwibange bakurutha bena mashindano kagita kamwe nkeringa ntheto kana nkeringa story na shosho aga mparugano akambera nyamu kithakani na arora kwina nyamu yetawa ni njogu nyamu nene sana nyamu nene sana na kithakani lakini nyamu nogu munene wa njogu na kithakani simba indi ntuwemwe njogu bakiaragia ne ngoi riri kana ari kithakani mbere tia thibo muji bakiaragia ne ngoi ago bakiringa ntheto bakioyagia nchugu gatuge baoyagia nchugu na ukithakani kengo ingi batega gashuria bakioyagia nchugu na ukithakani ngoi na njogu na irio njogu ekwire ngoi kana njogu ekwire ngoi anuye nyakieno tuyaga nyakieno yethagirwa iri ya ngirini ngoi ri kamwira bana nyakieno tuyaga yethagwa iri enjiro ai banjeria gukia gituma nyakini rangi iri ku nyakini ya ngirini injogu ekuga nyakini ya green ngoi ri kauga nyaki yethagirwa iri enjiro baugende nuntu bwa thina ina cionthe gatuthi kiri munene wa mwitu tungi munene wa mwitu ne simba na bakuthi baukinyare kurungunire simba ya karaga engoi na kayuga karaya no konekana engoi nyamuye kayukaraya yuga ngoi na kayuka karaya yauria yauga na nyera nene yauria simba munene wa mwitu bungwae nyaki etiethagirwa ri enjiro amwera nyaki yethagirwa iri enjiro ne enjiro yethagirwa iri njogu yauria munene na hata nyaki yomba kwegua iri enjiro na ituye gumate
nyeki yethagirwa ere ya ngirini simba ya ukiria kayo yauga nyeki yethagirwa ere enjiru na ing'oire erwa gwithi gure free nyeki yethagirwa ere enjiru ithi kagita kara njogu yatigirwo yerwa gu ukaingirwo mianka 10 nuntu bwake nuntu otiamenya nyeki yethagirwa ere enjiru na yenda kumenya iki nuntu nkuingirwa na ituye ati nyeki yethagirwa ere ya ngirini njogu ya ngiro mianka 10 simba ya mwira gitumi kiai ati mankuingira mianka 10 na ati guna akiri ciaku cionthe guna mathugani maku monthe utere kagita argue kana ugicindana na ing'oi na ing'oi rio ririri after ugucinda ritikwena mantu maigenie kana ritikwenda kumenya guma ibureko riri na mantu magucinda wona akiri ciaku cionthe ugataka gita gaku ukira wa nyeki ni njiru na nui yate guma nyeki ni ya green kiagi ate mankuingira igotwika ati otie focused otikwimakira muraithiri wa Meru TV emakire na otikende gwicindani na barabangi kengo kathi kuraya ni ubambitaga ni Faminas wa Kimathi rara bwega.